B'investiment ta' 9 miljun euro f'San Vincenz de Paul ġie inawgurat ċentru li se jkun qed jispeċjalizza fil-kura ġerjatrika. Iċ-ċentru li ġie inawgurat f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern u mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia jagħmel parti mill-proġett ta' restawr tal-kumpless Rużar Briffa. Dan iċ-ċentru jinkludi 13 klinika ta' konsultazzjoni li minnhom il-professjonisti tas-saħħa minn San Vincenz de Paul u l-Isptar Mater Dei se jkunu qed jagħtu kura speċjalizzata u integrata lill-anzjani taħt l-istess saqaf. Il-Ministru Michael Farrugia spjega x'servizzi se jingħataw minn dan iċ-ċentru. Wieħed jista' jitkellem fuq rehabilitation team, medical geriatric, fisioterapija, speech u language pathology, podjatrija, occupational therapy, oftalmoloġija, audioloġija, ENT, vaskulari, gajni, psikjatrija, dermatoloġija, dentistrija. Ħajkun hemm ukoll treatment rooms apparti ċertu servizzi li forsi diġà tajjeb illi nsemmu li diġà qed jingħataw uħud minnhom bħal flebotomija, pacemaker clinic u anka investigazzjoni tal dawk il-persuni li qegħdin fuq il-warfarina. Is-servizzi se jingħataw kemm lil dawk ir-residenti f'San Vincenz de Paul kif ukoll lil dawk l-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani u lill-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità. Fil-fatt id-Deputat Prim Ministru spjega li dan iċ-ċentru se jnaqqas il-pressjoni minn fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei u dħul fl-isptarijiet. Il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Dr. Josien Kutajjar, qalet kif dan l-investiment jikkumplimenta dak li diġà sar.